sam neki dan, ujutro doma sam. Picu htio sam ispeći, šunku uspio isjeći. Sad trebam para, para, paradise, para, para, paradise, para, para, paradise. Zato odlazim u špajz. Uđem dublje u špajzu, al ni traga paradajzu. Sve sam prerovao, na kraju glasno opsovao. Sve je tu i paprika i krumpir, masline i pljesni sir, kila luka i češnjak. Na kraju picu